Voina News kan reactor hi MNF in Sorkar masak malak na angaya te om je chu keimani Sorkar in ma kan la amai ro chu tuna Sorkar me khianin a hlok na atel ta an ron ti ni chu kan react don ani tin niti ayo governing council a kan chief minister hian in thu soya atu soite hi kan react don ani hi chu news hi in reto mai theya amai ro chu ka chirang ke chonin ka ron react don ani ti chonin social media lama minister le speaker bangla chei that selna ZPM thalai hianin an ron chang let ani hemi the news pathumi kan react dona apuidon novem tuna hianin kan chiranga kan hriang masabera MNF in Sorkar masak malak na an ngayani July ni somni pariat sang ni somni pali bengwarna.com MNF chuan thu chu siamin Sorkar masa MNF ministry in Mualkhang bottling plant siam that le ti len na tura thei to pachhuat na le ma lo lak to nakal zela bottling plant lian zok siam na tur sanction order chu July ni somni pani sang ni somni pali khan Indian Oil Corporation Limited chuan Mizoram Sarkar thar kuta ahlanti antar lang ani heita tak hi chuanin reactor ala omlo kan chiar zelang MNF ministry in rammamo bel ang leibela lungphum phum mai theya alo pe felvek nuwa heta tak hianin MNF lampang hian hin thun ron chho ve ta homje chu keimani sarkar hian mo MNF sarkar hian in rammamo bel ang leibela lungphum phum mai theya alo pe felvek nuwa Mualkhang bottling plant lianzo ka siam na tur sanction order a chuak ta chu lom om anti takzet thu tar langin ram mi pui nitin mamo phuruk na tur ram rotling ani ngei theinan uluk taka vilzel turin ZPM kai shoi sarkar le FCS and CM minister te ancha ani heta hianin MNF lampang thuron chuadan hi afing ka tikhop maya heta a first sentence a hianin rammamo belang lebela lungphum phum mai theya alo pe fel vekto ati rual hianin sanction letter chuakha poisa tam thak sanction order a chuakha lomo mantia ti chuanin a hlutna angzong te an ron soi chho pa khanin ZPM kai shoi Mizoram Sarkar chu viluluk turin ancha kewani khalai kha chu thuan ron chhuwa fingthiam ka ti khop mai enge mi puite khani ngai dan MNF chuan Mizoram mi puini tin mamo gas niang nar tak kan hmu theina tura MNF ministry malak na LPG bottling plant siam that na le tilen na tur sanction order at chho awangin Ministry of Petroleum and Natural Gas le Indian Oil Corporation Limited chunga lom thu soin ram mi pui mamo LPG bottling plant lianzok kan nei theina tura theitop chua tu te Chief Minister Puzoram thanga han ron ti dai mai MNF lampang chuan FCS and CM Minister Pukel rin liana Revenue Minister Pulal Ruat ki mate baka a hlotlin theina tura thale zungseng tu zongzong te chunga lom thu kan soyani ti in chuan om anti takzet thu antar lang telani hei chu ZPM Instagram Facebook le YouTube lama an thu post nen chuanin a inang lo ve khop mai MNF lampangin a thuan ron chua hi chu ZPM chuanin kan Chief Minister le Supply Minister malak na ang zong khanin an ron chua ni engpo ni se Mizoram chuanin ma son pui arin oma chiar zel potang sarkar phasa in theitop chua LPG bottling plant siam thale theina tura thale sum malo sen to na soibowa ta ron ti ta chi ani sarkar thar malak na vek anga minister in sarkar thu cho asiam tir ni tar langin MNF chuan mak kan ti le sarkar phasa malak na engma omlo ang maya soidu minister kan thron hi MNF chuan in van duai thla ka ti le a nule pate in sakzo sa a nameplate tarlo tum vengot anga achanani antiani ante khin thiam khop mai nule paten in sazawa hata hanin an faten nameplate tarlo tum vengot ang deu khanin an ron chuwa MNF tan po hi chuanin angei omna po om ve mai theya anin theito pin ma kan la antia amaro chu alok na tel tu chu ZPM kai shoi Mizoram Sarkar kha ani le dei maya an hun lai khanin anti hlotling man lo nge ZPM hi an ron sarkara thil hi an sanction zungzung ni hianin alanga central lama tang hianin khulama honan tlana deu nge MNF chon in sarkar ma samhalak na an ron tia ZPM lampang chuanin an mani malak na ang han ron ti ve bok tani khata ta khan thu in chu oma engpo ni se ka reaction chu party pani in an malak na angin lo so in credit lak tum ve ma se atopa lo na tel tu tur chu mi puite an ni phot chuanin ke chuanin a tha ka tia kami kha a tha ka ti in kami ka reaction chu ani hemi chung changa hi chuan
MNF lampang hian thu hin ron chua na sak khop maya azonga za hi chonin chiar lo mai la ole news dot le kan kal liang Niti Aayog Governing Council kan Chief Minister in thu soyani Chief Minister pulal du ama nimina 9th Niti Aayog Governing Council chu Prime Minister Purnarendra Modi kai shroi New Delhi na yani kan Chief Minister pulal du point thu soin Viksit Bharat 2047 Mizoram a hlotlin theina tura thil poimo rang athen ani hemi Viksit Bharat 2047 a hi chuanin India in kumsang ni somli pasaria economy lama he ta khovel puma ama shwai tu ani theina tura a vision ani ti hlotlin na tur kongani keini po kuta ka PhD ti na university a po hemi chungchang a po hianin eng emoni kha chu kan fill up ve to ani an ron talang ve reng ni chu ole and Chief Minister chuan in Niti Aayog in State Institution for Transformation of Mizoram atana tanpuina apek awangin lom thu soya 16th Finance Commission na Mizoram mamo proposal an thelu te chu Viksit Bharat 2047 a hlotin theina na thil poimo tak te anni atiani Mizoram hian state dangte ain mason na kan kalpui tlai big ti soin an Chief Minister pulal du ma chuan kan omna akil khor awangin ni tin nun man le mason na tho na man po asang bi ka Sustainable Development Goals ti hlotin na lama kan kalchak dan hian state dangte phatura kan tumru zia atilangani tiin Mizoram chu midang te hnunga kal ringot ero atum bik lo thu soyani an Chief Minister pulal du ma chuan tuna kan mamo masa chu in kalpona kong thazok le tamzok nei ani thu soin Mizoram road density hi national average ain alan hiam bik ani zirna hriselna tui power faina le administrative infrastructures in dailona po alana sa atia Mizoram mi puizat ve ai tam hi khopuya cheng kan ni thu soin an Chief Minister pulal du ma chuan in khopui fel file leilung chiat na lakahim state mason na bul thut growth center ni thei nei kan mamo khopui le thingtlang mi puite laklu in thlau tuk ti bona te na thar tamzok siamani theina te le hand holding policy bana kai policy kan kalpui don tin central sarkar special package in min pui se adu le ti soyani hei hi central sarkar lampang hianin an pui le mai rin na ka nei dewa personally in kema reaction ani chu athan chu an Chief Minister le minister dang te Delhi lama khwanin tak plum melang riu he na lang thina thil he anjuk soi chuak thei phian ni hianin ka rebokani chu wan chuanin hetenga special package kan dong thei don ani chuanin Mizoram chuanin ma kan son pui viawang kan Chief Minister pulal du ama chuan India Hmar chak state te hian leilung omdan wangte infrastructure lama kan na hniam wangte in industry lian kan nei tlem ti soin sumhnar kan tla chambik abika kan harsat na te kan lo machon natur zalen zo ka kan man thei tur fund om thei se kan tangkai pui hleang tin 10% GBS hi ministry tin hian in kai hroina mumal tak duang se central PSU te po hian an CSR fund 10% vel tal hi Hmar chak state a mang thei se tin rotna athenani an Chief Minister in rotna athen hi central lampang hon in lo ngai poimo takangmo hunakal dewanga ngan ngai poimo nge ngai poimo lo chu kan hriang an lo ngai poimo a kan Chief Minister rotna hi anti puitling thei ani chuanin ZPM kai shoi Mizoram sarkar po hian in aming a cher sot dona chutianga ni lowa alo ngai poimo vak lowa hetianga alo ngai thak liam sak veringot kha chuanin anmani tan le Mizoram tan po khanin athalo ve thei thawani an Chief Minister chuan Viksit Bharat tilotling turin remna le muanna nei atul masa a adi khop mai hemi hi chu ram aral muan lo chuan mason na hi thleng thei tak lo ni hianin alang ani Mizoram chu international border pani ka karche athen om rama harsat na thleng te wanga chim boy reng ani thu so in security related expenditure don remta chi alo ani po in central sarkar in peace dividend tal ngai to sakse adu thu so ini helai peace dividend ati la karil ron langjok chu peace bonus ti te khami thumal te pani kharon langa engpo ni se hemi kan Chief Minister in athu zuksoyani a hemi aya detail hi asoi karing ani maro chu bengwarna.com hian in heti zong hi aron posa ka aron post kan share thei china po hianin angai noma abengwar thlaka ahlok thlaka ti khop maya kan Chief Minister hian in Mizoram tana athanem ngai na le Mizoram tana thatura ruam man na rotna azuk thlen te hi ati hlo tin central lampang hian in lo ngai poimowa an lo ti hlo tin sak ngei be sei puyango achan chu hetianga ZPM kai shoi Mizoram sarkar hian ma la ka ma son thei don ni chuanin Mizoram tan chuanin athani mai ole tuna
a news no thung ber social media lama minister le speaker bang la chei that sel na ZPM thalain an chang le tani ZPM thalai chon in thu chu siamin tun hnai social media lama minister le speaker bang la chei that chung changa thu dik chan ve hmanga sarkar beina viral me khi sarkar masa mamo na sarkar masa ani lo sarkar masa mong hlim na an ngai ti an tar lang ani lat mai na ZPM thalai chuan RTI chana ang hian minister pathum le speaker bangla chei that nan cheng nuai somni pasari le singli manani a en mai chuanin tam tak anga lang ani ma se bangla lua pasatu te hian sarkar bangla te an mani ta anga an en kollo wangin a chelom le a chei that na sat angai emema hetiang zat sum sen ani hi atlem zok le ni an ron tilet ve kheu mai ni minister bangla te hi achung chulrupa repair ngai tam taka ombokin hengte hi siam that vek ani bok an ti ni an ron chang let na thin khop mai ZPM thala hi an Instagram handle te hi a thalai rem thin khop mai in lo va en ve thin mo bangla bulvel a nimin a nimin na nok ema achung le a bulvel chei that nan ringot po thakhat chuang hun man nin awan rap thak ve hi a tak tak ani phei chuanin rei ve khop mai thakhat chuang hun an manga achunga bungro om tam takhi manzui tlak lo om nuala achung bungro om zong parda lam thlengin leivek angai ani atianga a grassroot level atangin an siam thani don hi hetianga ni chuanin poisa man na tur chu a om nel nual theiani heti khopa bangla chei that ngai te thataka chei ani le a achung bungro om zong leivek ani nuwa po cheng nuai somni pasari le singli chau sen ani hi atlem lezo kani tin ZPM thalai te hianin an mani beitu te an ron chang le ve ta si mai ni kan minister te hian term dang lo om tura vanduain lo minister lo po ni se heng an bungro om sa hi minister dang bangla lua tu tur te tan an chom le ngal vek theidona an mimalta na bungro le pakhat ma om lova bangla lua masatu te ang lo takin an in lama man turin an lave don lo an tibok ai chu ai be na sia khop mai minister masate ang lo takin bangla lua masatu te ang lo takin an in lama man turin an lave don lo an tibok ani tu te takron soi chanang mo ZPM sarkar ma chi sarkar ha chu kan shebok sia ZPM thalai hianin an ron ti chan chu achiang tavio mai ti kha chuan ngai nom thin khop mai tiang hi mo ole khati zong kha tu tuba news kan riek thei chu nia apa sabera khanin MNF in sarkar masa ke mani sarkar malak na nia ZPM in ra antel mai ni amaro chu ZPM mi hianin an mani sarkar malak na nga news an chua tamai ang hi hemi hi adiklo an ron ti ani kha chu engpo ni se atu party pokhan in credit lak lo tum se apoi mober chu mizoram in a hlok puyem mizoram in ma son pui don em ti kha apoi mober khami kha ti chon in kan chief minister in kota Delhi-ah thu azuk soya arot na te hi central sarkar in an ngai poi mo ni chuan in mizoram chon in ma son don kha apoi mo le bok ti chon in social media an in beya ZPM thalain an ron chang let na fak khop mai ole khati zong khatun chu bakan riek thei chu ni video like an in hole theu don ni be different be unique be exclusive stay away from drugs alcohol and tobacco